Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor ki ba manta kasngi. Kajing pentray na kamta ka surokrel. Kabaday hapo ka jalam misram. Kalawana panban ya kajing susi kabajur. Hakba katba kibriu ne kinong tray jong katay ka surokrel. Idang tray batay ya kaway ka jingking. Kabaday ban peniat ya karel. Haki benta jong ka sinong sarang. Kabaday hapo jong ka jalam misram. Kendit kensan katay ka jingtay ne jingking. Kalak lembat pra hakba arpon ringut ki mensimbriu. Kila do yala ka jong ka jing im hakatay ka jing ja. Latay katay ka jingking hajan ki benta jong ka kurung river kabajingay kumba arpo kilometer na kanong ba aisol. Nakaliang ka Railway Authority of India kampatlap. Yaka daw basisya halor ka jing pra jong katay ka jingtay ne jingking henry kendang penlong batwat siya yaka daw tanray basisya. Hakatay ka jing ja layatu. Bakidon kumba saup hungut kinong tray bat kibabun na ki kiday na jala West Bengal bat baro kitay ki arpon ringut ki balayak kiday hi naka jala West Bengal. Nakaliang u Prime Minister kari India kata u Narendra Modi haba pelaj khubor naka office jung u ulong baka sorkar kan siu mar arlak kaway pa kaway kalongying kabalamat ya katay ka apot bas ngosi